Mwaramutseho neza abantu mukurikiye Ngabo Empire, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose, turabasuhuje kandi turabishimira, turanabifuriza amagara mazima, kuko iyo mufite amagara mazima mukomeza kubana natwe mugakurikirana ibiganiro tugenda tubashiriraho. Turabasuhuje rero, Ngabo Empire muri aka kanya rero igiye kubagezaho inkuru itugezeho. Iyi nkuru tuyibonye imaze gutangazwa na Flash Radio ndetse na televiziyo. Iyi nkuru iragira iti: ikigo gishinzwe imiturire mu Rwanda cyandikiye uturere twose gisaba guhagarika kubakisha amakaro yagenewe gukoreshwa muri dushe ku nkuta z'inzu. Rwanda Housing Authority iravuga ko kuyubakisha bihindura imiterere y'inyubako, bikaba binasebetse haba ku banyarwanda no ku bashyitsi basura igihugu. Rero niko utu turere twamenyeshejwe. Iri ni ryo tangazo Rwanda Housing Authority yasohoye, tukaba tugiye kubaramburira aya makuru. Iyi nkuru rero ije, sinzi niba twavuga ngo ni igisubizo ku baturage, kuko abenshi babyibazaga, ahubwo iyi Rwanda Housing Authority yari yaratinze. Iyi nkuru abaturage baragiye barivuvumanga, baravuga bagira ubuhe, bataye amakaro gushyira ku nzu, ubundi ko hasi nta makaro twahashize, tukaba tuyashizeho tutishoboye, ari amakeredi ya banki. Nyabuna ibi bintu ni ibiki? Tukaba turi kuhashyira amakaro yo muri wese no muri dushe. Ibi bintu bigomba kugenda bite? Iyi nkuru rero sinzi niba twavuga ngo ije ari bo kuki igisubizo, ibabereye igisubizo. Kurumva iyi nkuru yamenyeshejwe uturere twose, kandi bagomba kubahagarika. Wenda hari bazongera bababwire gushyira amakaro ku gikuta bamaze kubona amafaranga, bamaze kweza, bamaze kujya gute, kuko byabaye huti abaturage babikora bakene. Hari naho mu murenge wa Gacaca bagiye ku nzu, bagiye guhomora igipande cyateye kugira ngo bashyire aya makaro. Igikuta cyose cyo mu rubaraza kimanukira umuntu, kugeza ubwo yakonyaguritse, aravunagurika bibabaje rwose. Bamujyana mu bitaro, iyo nzu biba ngombwa ko yongera kuzamurwa. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu by'aya makaro byateje ibibazo byinshi, biteza ubukene, bigira ubuhe, kandi nabo barahubuka. Ntago mbizi kuba abasirimu niba ari uguhubukira ibintu umuntu abonye byose ngo mushireho amakaro, kuko kuyashyira hariya ibi bivuze iki? Umuntu ahateye akarange keza agize ate, ntago byaba neza. Hari za dizayini rwose, ahantu mu bihugu bigiye bitandukanye hari za dizayini usanga ku mazu, ukabona inzu ifite dizayini rwose so amazing, ukavuga uti ibi bintu ni ibintu byiza, bikagutangaza, ugahagarara ukabireba. Amakaro ntabwo ari cyo kintu cyiza rwose. Yaba amakaro barayashize hasi, bakayategeka hasi, ahubwo hejuru ku mazu naho bagategekaho ibindi bintu byiza cyane. Hari za orumasita nziza, hari ibintu byiza inzu bazikora, hari amarange meza rwose. Tunashimira inganda zifite amarange mu gihugu cyacu, hari amarange meza umuntu yahatera, hari ibikorwa byiza umuntu yakora kuri aya mazu, inzu zikagaragara ari nziza. None se rwose, turetse no kuvuga ngo ni igitekerezo cyanjye n'abandi, aya makaro utoresheje abaturage ngo bayashyire hariya, batora akahajya, cyangwa nabo bayashyiraho ariko ku mutima bahagaze? Rwose ntago mbizi abantu niba abantu bayobora ibi bigo, niba ari ibintu bagenda bakarota nijoro bakabitura ku bantu. Abantu benshi bize ubwubatsi rwose, ntabwo ibi bintu nta n'umwe ubyemeza, nta n'ubyemera, ntawe. Nanjye ndabihakanye. Orumasita zirahari n'utundi tuntu twiza umuntu yakora, igihugu cyacu tukakidekora kigasa neza. Ahubwo ariya makaro
bakagura amakaro mazima, amakaro akajya mu nzu hasi, naho hariya rwose pe, Rwanda Housing Authority nubwo n'ubundi ari mwe mwategetse buriya makaro, ariko ntabwo rwose, turabashimye kubw'iri tangazo mwatanze ndetse bikaba bigiye gukosorwa, turabashima, ariko ku wategetse gushyiraho aya makaro rwose yo muri dushe we turamunenze. Turakomeza tubakurikiranire uko bigenda, tuzabagezaho inkuru, murakoze.